Gitagwo Njoroge wa Kimanito kunyitanana nawe thiini wa Mohoro Gitau. Na tukiambiriria ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto muthenya wa ira ni aracerire mukawa-ini wi ngumo uria ukurikanite ta Swahili Village mucini wa New Jersey bururi-ini wa America. Na Ruto uria uri icera-ini bururi-ini wa America ni erire a Kenya aria marutaga wira nja ya bururi ati thirikari yake ni irutire kumatia ndugu yake wonjoria na mabururi ma Ruraya niguo kuhotithia Kenya kugacirithia thogori ciao nja wa bururi. We're very proud as Kenyans, and I'm very proud as a Kenyan leader that you've come all the way, you've hustled your way into this great investment, and we've come here to celebrate what you're doing, and you're doing it very well. The food is awesome. The ambience is on another level. So congratulations. I know many other people from many nationalities, people in this great country in America will enjoy the cuisine here, the services of this great Swahili restaurant. And I was particularly thrilled to see that you have kept the tradition, the style of the food. It felt like we were in Nairobi in a flash. Again, to Kevin and your team, congratulations. Our very best wishes as you continue to invest in this country and build a bridge between Africa and the US and the rest of the world. Tugetigana na icio waki wa demu ya Darugutu gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo uthiite na mbere na kugumirwo ni makumbi maritu thutha wa ikari kwihita matigwitikiria demu ino ikorwo igithie na mbere na gwakwo. Aria mahutitio ni macemanitie gucanga mbeca cia gwakiriria ciro ria mathitangite thirikari makiuga na guthie atia waki wa demu iyo ya mabilioni ma mbeca ndugwikika migunda-ini yao meroreire. Mwandiki witu Mathio Ndungu niwe wina riboti ino. Nigikaro gya gucanga mbeca githii-ini gya kahua gya Githobokoni kaihwa na gaicukuru magiteka kwihotha na njira nene mari na muoroto wa kwagithia thirikari thayo mubango-ini wa waki wa demu ya Darugutu. Kanini na kanene aikaria mehitite kwihanda wega makiria hari kung'ethanira na thirikari cira-ini uria mahandite igoti-ini ria Thika makienda waki wa demu ya Darugu urugame demu iria magwetete ta ya kumathinia na kumatua hoi ingikinyanira. Ni uhoro uma na kiha kinene muno ona ni twarira atumia akuru a miaka 90 maroka na ciringi 20 magoka na ciringi 10 mbeca iria magirwo gukorwo makigura ndawa cia cukari, ndawa cia mahinde, karuma, magoka gucanga kuruta mbeca cia kurwa na thirikari kuiga mawakili ni undu wa demu. Thirikari no iroto twikwenda ndaruta gateni kamwe gateni ndiko ndaneana gagacirĩrĩre demu tutikumĩenda. Maugite guthama migunda-ini yao ni undu umwe na kuguciriria kirumi kuma kuri maitha mao makihinyiriria migunda yao iciaraga igana kwa igana na matihoyaga gya kuria kuona mananathi, makorofia, kahua karia kega na macani ciumaga migunda-ini yao. Kahua karia karendetio karia karari kega muno Kiambu karaimite area no kamwe karari ga Gathaiti, kau kangi karari ga Gatei, kau kangi karari ga Githobokoni, na koguo ni gukionania kahua kau karerwo ni karathondekwo niguo karehe utonga witu ni guthira wathira. Rwero rutirireire haha itu no mathie magake demu na guku kianda kana mathie forest mutitu gwa thirikari no itura riri ritu ni tureganite na demu katakata. Thutha wa gubanga njama ya guthatia mubango wa thirikari aikaria mainikite kuina nyimbo cia kwihiki
gwikira hinya magieterera na kinyi tariki 28 mweri uyu ihinda riria cira wao gathikiririo ni igoti ria maria maturigiceirie. Tutire twarota mundu angirota ndemu igiakwo okagira akiugaga mbu tondu gutire ndemu na gikuo ithue tutirenda ndemu guko ithu twahirwo ni maithe maitu na riu tugite mbara ino uria maithe itu maroire niga tuone wiyathi ona ithu tugite tukumirwa jucini nginya guko tutiraima na tutikoima. Cira-ini wa Waikari makoretwo magitetia thirikari ni kwagarara kihoto kiao na njira ya kwenda kumatunyukiria migunda yao, kwaga kumakuruhania mubango-ini wa gukinyaniria tabarira ino, o undu umwe na kwagarara ihoto ciao cia umundu. Mwambiririo-ini wa mwaka uyu aikari ni mahotire gukanjanutithia ikiritwo ngathiti-ini ya thirikari ya gwitikiria mwene kandarathi kuingira migunda-ini yao. Mucirithania Grace Kameme akimacokeria mwihoko wa guthii na mbere na guikara matura-ini ma Gatei, Mwimuto, Gathaiti, Watathi na Githobokoni kuria tabarira ino itanyite gwako. Ngucanio cia waki wa ndemi ya Ndarugu igitanyo gutwithanio muthia-ini wa mweri uyu, harambe ya umuthi no kionereria kinene kia wirutiri uria ikari mari naguo magithie na mbere na gutanya kuhotana cira uyu kuma rũĩ-inĩ rwa Githobokoni gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u. Thengio muno Mathio Ndung'u na ngacunga mwera ndinakorwo ndagikumenyithania na muhei mwerekera na njira ya ciiko ni wagaki wa Muthoni. Tugitigana na icio ni ati governor wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi ni aruguritie weru waki wa thibitari wa Thogoto level 4 thutha wa mwene kandarathi uria wahetwo kandarathi ya gwaka thibitari uyu kumitiganiria mieri 8 mihituku. Kuringana na wa Matangi ni ati thirikari yake ni igite keheri-ini makiria ma ciringi milioni 160 iria ikuhuthika kurikiriria waki wa thibitari uyu o undu umwe na kugura mashini iria igukorwo ikihuthika thibitari-ini uyu. Thibitari uyu uriheanaga motungata kuri aikari a Kikuyu sub county. Thibitari uria urakwo kuria mwena wa Gikuyu mwena wa Thogoto kana gutungatira aikari a Kikuyu sub county thiini wa county ya Kiambu no gukorwo gigiakwo ni thirikari ya county ya Kiambu. Watiganeirio mieri 8 mihituku niwe mundu ura wahetwo kandarathi na riu governor Kimani wa Matangi ni aragikorirwo agikiruguria waki wa thibitari uyu ringi thutha wa gukiheana kandarathi kuri mundu ungi kana kuri kambuni ingi. Waki wa thibitari ni umwe wa maundu maria thirikari ya Kimani wa Matangi ikireire muno gukorwo magikinyanirio akiri na mwihoko wa gutigirira ati aikari ya Kiambu ni marigunikaga na motungata mo rigitani o haria hakuhi mundu ari, na ni umwe wa maundu maria magikireirwo muno thiini wa mutaratara wa kigina wa thirikari ya county ya Kiambu uria wiriga gugithomwo no gukihuthika wa mwaka wa 2022 2024 wa gukigacirithia motungata wa undu umwe na tabarira cia uthii wa na mbere. Na riboti yoga gucunga muhera tugukunengereria kahinda gatari kuraya twambe tuthumurio hanini ni gucokereria na mangi maingi. Kameme TV muthegi wa ruriri. Yoekaine ta murata wa gite kia mbere ni wihokeku na ngwataniro kuri mundu. No riu kugerera uthunduri mundu ni agite na murata ungi oekaine ta Frankie athondeketwo ni kambuni ya mitambo ya kiriu kuma Dubai ya Preside kora ena hoti wa guthaka kura munduro na mitugo ingi ya ngui ire imenyeretwo. Tiga kwaga hoti wa kuigwa kindu gikinunga Frankie ni ngui itaheagwo irio, uthambio, kumirigita ona kana kumitwara icera, kuona ihuthiraga hinya wa battery mihango-ini itiganite. Be used for agriculture in terms of it can be sent to farms. I know Kenya has a lot of farms, right? So it can go in Kenya
and it can survey the crop performance, right? How the soil is doing, how the crops are doing. Frankie ni uthunduri wa kiguni makiria mihango-ini ya kuhonokia andu hindi ya mitino ya mwaki, tharikira cia itoi na kundu kungi ugwati kuri andu na ngui iria tumenyerete. Situations wherein it is a little risky to send humans or officials to go inside a risky environment, you can send Frankie in and it can live stream images what is happening in the area for you. Mohoro na ngui iria imenyeretwo, Frankie agathikitwo mutambo wa kuhura mbica undu uria uteithagiriria ugitiri iwanja-ini cia ndege na cikaro cia muingi. You have, for example, a fire and you're wondering if there are people left in the fire, or if you're concerned about dangerous, a leak of hazardous chemicals or something like that. Frankie can go in and he can identify, not only the individuals that are in danger, but also can give you information about what might be happening with those individuals. Are they moving? Are they going in different places? Without hurting a human getting hurt, and he can easily survive that and come back and give that information to a human being so they can use it for making decisions. Ena urito wa kilo 6 Frankie ekiragwo hinya wa thitima ta thimu na ukorwo na uhoti wa kuruta wira makiria ma mathaa 24. Inside Frankie we put intelligent artificial intelligence algorithms to do facial recognition, identify people, and be able to report activities. Athunduri aya moigite guthoma kuhuthira Frankie ti undu muritu kuona ari na ibuku ria gukuone mitaratara ya kumuhuthira. He can go in, surveil the area, do some patrolling for you, help forest officials, prevent poachers, hunters, also give some live information about how the animals are doing, right, in the parks and areas. Uthunduri uyu wambiriirie mwaka-ini wa 1999 riria ngui muthemba wa robo aibo athundurirwo, no uthuthuria makiria no urathi na mbere gutigirira wagiriru wa ngui ici ni wakinyanira na wa kwihokwo, na kwa ihinda riri gucemania na Frankie bururi-ini no ta kiroto. Frankie allows you to perform 24-hour surveillance of any different location and then provide that intelligence to the back-end system, which allows you to analyze it and tell you who did that and when it happened, so you could record it for future activities. If you have hundreds of Frankies across huge areas, you needn't even have a person sitting and viewing all those cameras. So our algorithm is so intelligent that only if any alerts or threats or incidents are detected, it will automatically send you alerts. So it can be left unmanned. It is very safe. As a company, we also take pride in following ethical and responsible AI frameworks. So we follow that and we ensure that Frankie is going unmanned but is safe and secure. No ugikorwo ni urenda Frankie no ciringi milioni 10.9. Can do up to 5 to 6 kilometers. This is a small, cute indoor plus preventive maintenance dog. This kind of model Frankie predominantly indoors, and it can run fast and maybe routine, say, oil pipeline inspection. So that much it can do, but there are bigger dogs also. So it depends on your problem and your use case. So if you want to go into buildings which are on fire, we have fireproof dogs, we have waterproof dogs, we have outdoor resilient robust dogs. So it depends on your use case and the range. From 6 km to 20 km, our dogs can do that for you. Reporter Kameme TV, Gitau, Wawajiko. Mwirari mwende oringi ni ndacokereria tuthie na mbere na mohoro Gitau, na ni ati gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi ni aruguritie weru waki wa thibitari ya Thogoto level 4 thutha wa mwene kandarathi uria wahetwo wira uyu gutiganiria wira ucio mieri 8 mihituku. Kuringana na Wamatangi, thirikari yake igite keheri-ini ciringi milioni 160 iria ikuhuthika kurikiriria waki wa thibitari uyu na kugura mashini na indo ngurani cia thibitari. Thibitari uyu utanyitwo gutungata muingi wa sub county ya Kikuyu. Our national police, now we are here to commission the completion of the whole facility. We have set aside 160 million to finish the work. And once we finish the work, we are ready and prepared to start equipping this facility. In this facility, we have got
outpatient services, we have got minor theatre, we have got plaster room, we have got a laboratory and pharmacy, and also we have got a 100-bed capacity. We shall be offering maternity services and general admission, general hospital services. Ewe contractor wetu, tusikizane nyinyi contractors. Contractor, tunaelewana? Hii hospitali tunamaliza by December. Tukiisha, services will be 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Hakuna siku utakuja hapa ukute hakuna wafanyikazi wa afya. Tugithie na mbere uria wari mutongoria wa gikundi gikirire mukana kia mungi Kimaina Njengani akinyitwo igoti-ini ria Makandara agikuruhanio na gukorwo na matharaita ta ndotono na indo ingi ingihũthĩka gutabania tharĩkĩra. Maina akinyire igoti-ini na gutuĩka ni akoretwo arekereirio na mbĩrũ ya mũigana wa ciringi 100 mbeca baribari. Ihinda-inĩ riu Njengani okirire thirikari ni ũndũ wa kũmwagagia akiuga maabitha borithi nĩo marutĩirwo watho wa kũmũikia ngono kiumia kĩhĩtũku ũrĩa raugĩte umanĩte nake gwĩkuruhania na ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Njengani ongereire kuga atĩ thutha wake kũnyitwo mĩgwate mũthenya wa kiumia acokire gũthiũrũrũkio nginyagia mwena wa Banana kũrĩa acokire akĩheo ciringi 2,000 cia kũmũcokia gwake mũciĩ. Mandate of this court, and this court is called upon their life. Julikane ulimwengu kote kwa sababu kwamba wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi. Tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Tungetaka kuambia Wakenya kama kesi imepelekwa kotini, ni wajibu wa jaji mwenyewe adili na kesi. Si kesi inaenda kuprosecutiwa kwa manyumba za watu, kwa sababu tuliposhikwa kupelekwa police station, tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu na hujui unaenda wapi wala umesimama wapi ama pahali unaenda kwa nyumba gani. Ukifika kwa hiyo nyumba tena unaambiwa unapanda kwa step, unapanda ghorofa 1, 2, 3 karibu ya 6 huko juu ndio unapata pahali watu unaambiwa kaa hapa, hata hujui kiti ni wapi sababu huoni. Alafu ile kanyumba unaenda unakuta iko kana mattress. Hiyo mattress unakuta nyumba iko na giza, unakaa kwa giza. Hiyo ni tocha ya hali ya juu sana. Baada ya hiyo mambo yote, mimi niliachiliwa, nikapelekwa, nikafungwa, nikaletwa mpaka hapo Banana, nikaachwa hapo, alafu nikapewa fare 2,000 ili niende nyumbani. Sasa nilianza kutafuta dudhi. Nilianza kutafuta dudhi ndio niende nyumbani. So hii maisha ni kama si maisha mzuri, na tunataka tuombe nchi ya Kenya iwe na rule of law na tufanye kesi vizuri. Hata kama mtu ni wa opposition na anapenda Raila ni vibaya. Ndugamano gatagati ka gavana wa kaunti ya Meru Bishop Kawira Mwangaza na munini wake Bishop Isaac Mutuma no irathie na mbere gwithegea thutha wa gicanjama kiria yumiririe muthenya wa ira itura-ini ria Nakir mwena wa Igembe ya Mohoro hakuhi na mucii kwa Mutuma na gucungirira uthukangia wa indo. Riu Kawira ni orotete minister wa urimi Mithika Linturi akiuga ni uracogera ndugamano iria yumiritie hindi ya igongona riria hanikire niguo kuhe family imwe itehotete uteithio no maundu maracenjia rĩa njukanĩrĩro ĩrĩa yumĩririe na gũcũngĩrĩra ng'ombe ĩrĩa ĩraheanagwo kũrĩ family ĩno kũragwo. Gĩko gĩkĩ nĩ kĩmenereirio nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ũrĩa wathanĩte kwĩrwo maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango.
Tugitigana na icio, ministry ya ugima wa mwiri ni irutite mukana wa kuongerereka kwa mirimu iria yumanaga na mai ma giko na heho hindi ya mbura ya El Nino iria itanyitwo kwambiriria kura mweri ukite rwikigathika mitaratara ya kuhurana na mirimu ino. Kungina kwa Kenya ni moritio kuhanda miti hindi ya mbura ya El Nino oro undu umwe na kugetha mai ma muiyuro. Gitau Wanjiko no ena riboti ino. Akenya ni morite kwihariria na kuhurana na mogwati maria mangiumana na mbura ya El Nino. Ni uhotekeku wa mbura ya El Nino, ministry ya ugima wa mwiri ni rutite mukana wa kuongerereka kwa mirimu iria yumanaga na mai me giko na heho. We have already done polio vaccination, cholera vaccination, which the campaigns that we have been doing, and this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come with El Nino. Mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwingi Mary Muthoni akiaria mwena wa Naivasha ogite thirikari nene na cia kaunti ni cinyitanite gutigirira ugima wa mwingi ni wagacira. Ensuring that the masses who live on areas where there's likely to be a lot of waterlogging, they move to higher grounds, or we build on trenches that are going to clear the water away. Maya magithiaga na mbere a Kenya ni moritio kuoya kamweke ka mbura ya El Nino kuhanda miti. Wanjiko wa Njoroge kuma Planet Patrons akiuga watho wa thuguri ya riera ugukorwo ukiguna Kenya aria mahandite miti na njira nene. Ogo ni mutu wa matunda ni kugia na matunda, ni kugia na mbao, na still ni ukurehe fresh air. Na iguru ria uguo ni ukugiriria kindu twitaga soil erosion ambayo ni wakati ambapo kunanyesha mvua haitakuja kubeba nyumba zetu. Na niguo guteithiriria kioneki gia thirikari gia kuhanda miti bilioni 15 Wanjiko ni ambiriire mubango wa birthday forest mathukuru-ini. Is a group area tuhandaga miti muthenya wa birthday ya mwana kuma hu tukamufundithia kurera muti ucio na kumenyerera nginya ugakura. Gitumi gitu gia gwika ni tondu wa riri tungifundithia ciana citu kuhandaga miti kuma maria nini ri megukura moyo uguo koguo gutire hindi kaundu gaka ga kuhanda miti gagathira. Twi thiini wa county ya Kiambu, ya Nairobi na ya Naikuru, na turatarget kuhanda miti 5,000 in each and every county every year. Mubango ni unyitetwo mbaru ni mutongoria wa rege bunge-ini ya Naikuru Alex Langat uroraragia hindi ya gukenerera muthe wake wa guciarwo na kuria maroire mweke ucio kuhanda miti. Siku hii every event ambayo tutakuwa tukifanya, iwe ni birthday, iwe ni mambo ya kanisa, iwe ni masherehe kidogo kidogo, katika ward hii yangu nimehakikisha kwamba in all those occasions at least it is presided by watu kuweza kupanda miti. Na niguo gwetiria mororo ma muiyuro hindi ya El Nino, a Kenya ni morete kugia na wigerereki. Mvua hii itakaponyesha isiruhusiwe kuweza kwenda bure, ipandwe hata katika kando za mashamba zetu, hata kama shamba sio kubwa sana, maana itakuja kutusaidia kwa siku ambazo zinakuja in terms ya kuhifadhi mazingira. Ni wega tukorwo twi alert, ni wega tumenye uria tugutega mai, ni wega tu unclog mitaro haria othe ingikorwo iklogite, ni wega tumenye uria tugukorwo tugisave irio na tukimenyagirira irio nyingi. Gerifotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiko. Kurumirira gucoka thi gwa thogora wa iria guku bururi-ini, arimi ni moritio kugacirithia gikiro kia iria na njira ya guthondeka indo ingi niguo makahota kwiyonera mbeca cia kuigana. Riritana riria rikitio hindi ya muthi wa mathomo kuri arimi a Thothaiti ya Kirima kaunti-ini ya Kirinyaga, makiuga angikorwo arimi no mahote guthondeka indo ta yogurt no makorwo makiona mbeca makiria, guku makiuria thirikari kuguithia thogora wa irio cia mahiu niguo gutigirira ni mona baita na matirahatirika. Hindi ya muthi wa mathomo kuri arimi a ng'ombe cia iria kuma Thothaiti ya Kirima kaunti-ini ya Kirinyaga, mathomo maria mahario ni bengi ya Absa niguo guthomithia arimi aya njira cia kugacithia urimi uyu na makahota kwiyonera mbeca. Kuringana na Daniel wa Munyambu kuma bengi-ini ya Absa, macemanitie na arimi niguo kumonia uria mangitua urimi wa ng'ombe biacara na kugacithia gikiro kia iria riao. Uria mundu magagekira thuti agathie ofici ivyo no ithuĩ arĩmi noguo twĩkagĩra gambuti citũ na aproni citũ, tugathiĩ mĩgũnda-inĩ itũ, tugathiĩ mahiũ-inĩ maitũ twĩna nongori ĩmwe ya gũthondeka ciringi ĩngĩhota gũthondeka mĩtũrĩre itũ. Na ithuĩ twĩ bengi ya Absa nĩ tũrutithanagia wĩra na arĩmi kũmonithia atĩ ũrĩmi nĩ biacara na gũtirĩ mũndũ ũtangĩruta wĩra wa ũrĩmi, mũkũrũ mũnini, tondũ
urimi-ini ni kuri utonga, urimi-ini ni kuri mbeca. Arimi ni matugiritie mathomo maria mamukirite makiuga riu ni mekwota kugacithia urimi uyu o riri makoretwo makihinyiririo kuongerera gikiro kia iria riao na njira ya guthondeka indo ingi ta yogurt. Twina iria ringi muno currently tondu tukinyitie litangiri 46 in a day na riu mibango ira tunayo ni ya gwika value addition iria riu niguo murimi abote kuona mbeca njega atige gukora gwakigurirwo iria na bei ya iria ru iria rite value added. Riu turenda arimi othe akirinyaga makongania iria rigathii na cooperative niguo tubote gwika value addition arimi mone mbeca njega. Muhinga munene arimi aya maugite ukoretwo ari kwambatira gwa thogora wa irio cia mahiu riu makiuria thirikari kumurika thogora uyu. Personally challenge iria ngoretwo nayo nene muno mwena-ini wa iria miaka iyo ngoretwo urimi-ini ni thogora wa iria. Wathi wakora iria riri thi muno compared na thogora wa feeding ya ng'ombe. Uria ndingioya thirikari ni guseti minimum price ya iria at least ritikanyihirie ciringi 60 per liter. Tondu ungikorwo ni ukwendia iria kuma ciringi 60 per liter ni ukuhota gukorwo break even, but today is very difficult ku break even. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kierie. Kugina kuo wigwatiri wa migunda mugunda-ini wa Embakasi Ranching no uthiete na mbere na gutiga ene migunda eno na kigiriko kinene riu makiuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua maingirire niguo kunina ngucanio eno iria gumeire mugunda uyu kwa ihinda iraya. Na Richard Mwangi na Mzee Edward Kogi ni amwe aria makoretwo magitungio minyamaro makiuga migunda yao riu ni igwatirwo ni ateti mari gatu guku bururi-ini. Kuringana na eria ya maabitha wathani wa matura makoretwo makihuthirwo ni ateti niguo kumagagia riria mathie gwetha kihoto guku na warugamireria mugunda uyu makinyitanira na ateti niguo kumatunyukithia igai riao. Kuna wambunge wameanza kuingia hapa na pesa zao wakianza kununua mashamba na njia ambayo haifai. Na sisi ni kununua tulikuwa tumenunua. Kwa hivyo hapa hakuna shamba ati ya wizi na siwezi kimbishana na kitu ya wizi. Wenye ana krema hapa ni mbunge na ni mbunge wa Daragwa. Na nimejaribu njia zote chini huku mpaka kumpigia simu akuje tuonane, haezi shika simu. Nimeuliza hata ile ofisi kwenye anasema alinunulia, wanasema hawawezi muita, huyo ni mbunge. Na Ng'ombe Holdings tulionanishwa na yeye na anaitwa Savea. Nikaambiwa huyu ndio alikuwa mwenye hapa, lakini hataki huko chini, anataka pahali ya kujenga huko juu. Vile hatukubadilishiwa hii namba kwa map, kuko na mtu alimueleza hivyo after 20 years. Na ile namba kwa map ilikuwa bado ya na mwirari mwende hau ni tugwikirira gaturumo mohoro Gitau miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni ndoko nyitanire nani Njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko auma waga kiwa muthoni ugie na miaraho komiega ngai akurathime. Kameme TV, muthegi wa ruriri.